صلوا عليك يا بدر الأحمد نور المنان يا محمد يا من خلقوا من نور الرب يا من ثاني من قبل يولد يا من خلقوا من نور الرب يا من ثاني من قبل يولد يا محمد نبي Muhammad dilenubuhnan dalam kandungan yang keluar Nabi Muhammad dilenubuhnan dalam kandungan yang keluar sikur bulan Aminah mume sikur Nabi lam lumpot sikur bulan Aminah mume sikur Nabi lam lumpot ya Muhammad nibak bulan fon ketika Adam kan Jabrifam ibunda nibak bulan fon ketika Adam kan Jabrifam ibunda wahai Aminah alaiha salam asayid alam ba'an gata wahai Aminah alaiha salam asayid alam ba'an gata ya Muhammad
kedua ketika Idris niba Aminah nejabri haba bulan kedua ketika Idris niba Aminah nejabri haba anu digata nepujud le Allah lebetat megah Bandung Ambiya anu digata nepujud le Allah lebetat megah Bandung Ambiya ya Muhammad sallu alaik ya Badrul Ahmad Nurul Mannan ya Muhammad ya man khaliqu min nuri rabbi ya man sami min qabli ulad ya man khaliqu min nuri rabbi ya man sami min qabli ulad ya Muhammad bulan yang ketika Nabi Nuh niba Aminah sayyidatun nisa bulan yang ketika Nabi Nuh niba Aminah sayyidatun nisa anu digata lebetat pangkat menyang derajat Tuhan karunia anu digata lebetat pangkat menyang derajat Tuhan karunia ya Muhammad bulan yang ketika Ibrahim nejak bertakbir
jabri ta'zim hormat mulia anu digata nepujud li Allah syafaat ke insan ba'uraduda anu digata nepujud li Allah syafaat ke insan ba'uraduda ya Muhammad sallu alaik ya badrul ahmad nurul mannan ya Muhammad ya man khaliqu min nurir rabbi ya man sami min qabli ulad ya man khaliqu min nurir rabbi ya man sami min qabli ulad ya Muhammad bulan kelimang teka Ismail ziarah Nabi lam kandung bunda bulan kelimang teka Ismail ziarah Nabi lam kandung bunda anu digata karunia Allah sangat murah hati lam dada anu digata karunia Allah sangat murah hati lam dada ya Muhammad bulan yang keenam jinolon pegah niba aminah ketika Musa bulan yang keenam jinolon pegah niba aminah ketika Musa anu digata
rupa samlako hana barangso tabuh umpama anu andigata rupa samlako hana barangso tabuh umpama ya Muhammad sallu alaih ya badrul ahmad nurul mannan ya Muhammad ya man khaliqu min nurir rabbi ya man sami min qabli ulad ya man khaliqu min nurir rabbi ya man sami min qabli ulad ya Muhammad bulan ketujuh ketika Daud nujak peingat niba ibunda bulan ketujuh ketika Daud nujak peingat niba ibunda anu digata mustahak pujo elok tatbago dengan setia anu digata mustahak pujo elok tatbago dengan setia ya Muhammad bulan ke-8 teka Sulaiman meno khabaran uba ibunda bulan ke-8 teka Sulaiman meno khabaran uba ibunda anu digata agama kuat puga syariat
suruh Rabbana anu digata agama kuat pegah syariat suruh Rabbana ya Muhammad sallu alaik ya Badrul Ahmad Nurul Mannan ya Muhammad ya man khaliqu min nurir Rabbi ya man sami min qabli ulat ya man khaliqu min nuri Rabbi ya man sami min qabli yulat ya Muhammad bulun sikurang habis penegah niba aminah ketika Isa bulan sikurang habis penegah niba aminah ketika Isa anu digata Nabi sudahan yang kerajaan di dalam dunia anu digata Nabi sudahan yang kerajaan di dalam dunia ya Muhammad Bandung Nabi pegah wahai Aminah lankan bagata Bandung Nabi menan pegah wahai Aminah lankan bagata wate keluar bayi lam kandung bayi tabuhnan Muhammad Nabi wate keluar bayi lam kandung bayi
تبهنا محمد نبي يا محمد صلوا عليك يا بدر الأحمد نور المنان يا محمد يا من خلقه من نور الرب يا من ثاني من قبل يولد يا من خلقه من نور الرب يا من ثاني من قبل يولد يا محمد